khu ninga motilai khan call bomb channel chanchin thakan puan chungchang te kan ron te tua in khemai theya khilai website tul district lampang a tun mp in thana motor man chungchang vel te kha chuan chumin hu deuh chuan in driver lamina thu chuan ron siam vele tak te po kan ti chuak to a driver lampang khan a do ta ni lo ve thu di kan ni e motor man himin pekim lo nge ye ti ten ron puang le a chuan bu kan re deuh wangwanga to da hin thu thak dang pakhat top khai khom na te pon yang chu kan hmuleya helai hianin ti hianin ka donang hen kan chiar podanga meeting minute o poisa hi kan la levek theidona ma se mani ngei kala ming sai na ngai don thungani association minga lo lak sak vek chewa ron thon mai thei cheu kan du viawa kan han soi dak deuh na an film khu riawa thil kal dik lo pal ven thon thila an rem te thei ta lo ni zan da ko som pani nulam a thleng chiang sang thum la dong lo kan om chuan alak tel thei bokang chiang sang ni zanga lo la to tan po chiang zanga alak le theyang so e man chun sang po a in jiang khi ani mai an ron tia chuan an minute chu helai hianin kan tak langa han chiar chin tai la hi tun nu a committee la nan minute ni tu ngai la chan chu main ni ya an committee voin ni mo voin chomalaman an committee minute tu chuakania dr lalungu gatlaw deputy commissioner and district election officer saitol district chuan meeting hi kai khoya member local tu chulom thu so in general election to lok sabha sang hila chumni pali a polling party chet velna tana mexicap man tum sanga bueno omchu poya ti thu so in agreement and non da siam that nge siam that ni setia agreement lo siam to chu en non zui ngal ni in soi ho na khang athuin hetiang hian thu rela ni pakhat na agreement meeting minute lo siam to thu rel te pani na saitol khopon nama mexicap man chua ani in red game khata chiang somli pomani tia hian bracketin kalam le holam ti hi da bel ni se kan ti antia mexicap zan daw som pani nulama thenga la duty te chu duty hal ta tan chiang sam thum angin pek ni se kan tia dong kim lo amani chuan kima in pek ni se kan tia ti nia so e man presiding officer ten an lak sak ni lo so e man dong lo te chu pek le thu ani ti te poisa la dong le tur te hian mani ngei dc office election branch kon kalin poisan la kwal hian apr an sai na nga poisa hin la kep le association nga la ka kam lawang damlo na le house ni dan tak nei te ro chuan authorization le kham hangin merin plak ta kan kon tir thayang te ne ya mani ngei lak thei chu ti nge tu kan ya chan chu tiang a chuan poisa ni to hi chuan in thil fel lo hi om ve thaya chairman chuan SDMS association khoi tu kan kal te chu lungwal taka thok ho zel tu kan soma thuin mutak in rem tak le lungwal taka engkem ti fel ni theita chu lom amati thu soin mexicap lampo en press release an siam an be se anga thilakal thei chu press release vek manga thil ni dan tak lang vele turin angen ngal bok atinia akan committee thu chua kania nia a thakop mai tianga pa ngai taka chin fel thei ani dai hi thwa a chan chu thil hi ani lo zonga kal hi chuanin ain mo sakhi de on thaya ama ga chu tiang ni lo he tiang anga thilakal hi alom oma amma ni po an lom puyom timeng a driver lam pangzo hina kan lom pui da zol chu a chan chu tran tira nin kon khil khane an mang ang ve maya au chuana an khel wa malak dan an thiam lo wa tin an huai sen tok lo boka ka ti lo thei lo huai sen tok chuanin enga nyang khami huai sen na tu ka tak kha mi puin min tran te han huai sen te ol ve mi puin an support te po hianin chu tang kai ve do mai nia ka sei belawak lo mang ti khan he thil tung chang hi ti kharin a fel an mani driver lam pon lung oi tan hin ka khia chu wang chuan he tiang thil hi chu tun nuwa thleng to lo tu ka ngai la ti khan engkim chin fel ani ta ti kha kan on update ani